Games NN, posle 550 godina i vekova opet snimamo. Pa, danas pravit ćemo jedan kratak, malo duži tutorial u kojem ću da vam pokažem kako da napravite vaš intro, kao što vidite u imenu videa. Znači, za ovo bit će vam potrebno nekoliko programa. Aurora 3D Animation Maker, znači nije uopšte premalo zauzima, ne znam, ni gigu ne zauzima. Znači, uzete i skinete ga, daću vam u opisu videa ću da vam dam u descriptionu ovo link za skidanje. Sa keygenom, da možete da ga registrujete. Jer ako ga ne registrujete na svakom napravljenom intru, iza će da vam piše trial. Onda vam treba Camtasia Studio 8, torrent, da bi skinuli za Pirate Bay ovu Auroru. I to je to. Nijedan vam više program ne treba, za sad će biti u deskripciji. Pa, samo da vam kažem za Mineplex, neće mi našto nijedan premium. Kad hoću da uđe na premium, svakako i nijedan neće da uđe. Tako da morate malo počekati da bi to gledali, ali ovako snimat ćemo drugi isci. Pa, sad, da ne preskačem temu, da krenemo. I uđete u vašu Auroru 3D Maker. Evo, sad će da vam uđe. I evo, ovako će da vam se pojavi bela slika. I preko te bele slike sve ovo. Evo, kliknete na bilo koji intro. Evo, ja ću primjer sad ovaj moj, jer najlakše mi je sad na njemu. Evo, ovakav sam intro ja uzeo za moj kanal, pa sad samo čisto pravim da bi vam pokazao kako isto i vi možete. Pa sad vi možete bilo kakav drugi da uzmete. Prvo za prvi korak pustite da isteče cijeli intro. Možete i da ga skratite, ovo da vidite ovako. Samo tu pomerite ovo, to tu i možete da mu odredite dužinu snimanja. I tako, evo, moj traje 12 sekundi. Kliknete dva put na ova slova i ako vi želite da promenite slova, promenite. Ja ću na primjer promeniti i tu da ukucam ističu skoro intro, napravim kao sad svoj. Samo da bi vam pokazao jer na njemu najbolje znam kako sve to treba da se radi jer sam ga već pravio. A vi možete isto i drugi neki intro da uzete pa isto menjate slova i tako. Eto. I idete ovako. Eto, vidite kako će to se uraditi. Sad sam se tu promenila slova. Sad kliknite dva put na ovo, pa i tu ako hoćete, ako vi želite. Ili, to jest, hoćete, možete promeniti slovo. Ja ću ovdje napisati i to mi je sve, znači najbolje kao subscribe, da pitate ljude ako želite da vas subscribe-uju i za početak vidite kako lijepo izgleda. Pa onda, možete uzeti na primjer nešto ovako. Sada se pojavilo ovo green, upravo mislim takva slova da budu. Malo ćemo samo smanjimo, malo više ovo. Evo ovako da bude malo. Mora da bude malo. Mislim možete i vi da napravite kako vi želite intro, ne mora da bude malo, ali kod mene će biti malo. Samo da ga, evo ovako. Još manje. Mislim da je ovo dovoljno malo. Ovo ne to da mrde. Dobro, to će kasnije samo se vratim, jer smo ga već malo pre namistili. I tu sad kliknite dva put na to. Dva put na to. Ej, što sam uključio? Baš, kliknite dva put na ovo, na to što ste vi htjeli. I evo, uključilo vam se ono za mijenjanje slova. Tu ukucate šta vi hoćete, ja ću ovdje like. Jer sam tako sve radio na mom intro. Da sad pravim isti intro jer mi je najljepše. I ovako. Evo, like. I dole, sad neću da duži, možete isto uzeti ova neka slova ili tu ili gore vidite ove opcije kao da radite i da se zezate sa tim opcijama i da tako neka tu podešavanja da ukrašavate vaš intro. Dobro, sad sljedeće. Vidite li dole ovu strelicu? Znači, ne verujem da mislim da mi se ne vidi miš, ali vidite kao ono po otisku. Eto, vidite dole ovu dole kockicu, da piše ono da je 12 sekundi vaš intro. Pa ispod kao ima neki mini monitor i pored, ne znam sad, i pored. Piše ovo Export Animations. I eto, vidite znači šta je to. Eto. To je on, kliknete na njega i pojavit će vam se ovako, samo sekunda. Nešto sam se zeznuo. Sad, nisam pustio Windows traku, mada to nije ni bilo. Evo, idete ovdje u Chains. I tu stavite, možete ako hoćete, da mi ostane ovako. Ali, sad, ovo
uopšte ne kopiram, znači od većih PC-a. Znači uopšte, jer ja sam predstavljao 1290 ili tako nešto, ali dobro, meni je to tako, pa ovako stavite, tačka 000. Ovdje stavite 720, i evo, sad kumpaku. Ovdje idete OK. Ovo sve može da vam ostane ovdje, ali vi ovdje samo kliknete ovo da izaberete gdje hoćete da vam se pakuje ovaj vaš intro. Ja ću da stavim na desktopu i stavit ću moj moj YouTube intro. Znači javljam vam je ovo i sve. Idete OK. I sad će ono da vam renderuje vaš videoklip. I vidite, stoji vam kao ovo like. Presijava se i evo ga ide. Ovo posle vama. Wush Games. Ili vaše kako ste vi stavili. Onda to posle vama ide. Vidite, Games NN. I posle ti gore se prikaže kad se cijela slika spoji. To je usporeno zato što nije cijelo renderovano. Ali kad se na kraju završi, bit će prebolje. Evo vidite. I sad dolazi ovamo ovo. Subscribe. I sad je ovaj sjaj. Eto, sad takav je vaš intro. Ja sam tako napravio kao eto intro. I dobro, sad će da vam piše export animation, ono, cifuli, such file, kako će vam piše, nemam pojma ni ja. Evo, malo sačekate. Samo sačekate. Ajde bre više. Mora to malo sada se čeka. I poslije ovdje da nam se pojavi ono što treba. Ajde više. Koliko ti treba? Idemo. Ajde renderuj ga više. Treba mu 550 godina da renderuje jedan klip. Bože. Ajde više. Aman. Dobro, vi da probudite kad renderuju klip. Da li je renderovao klip? Nije renderovao klip. Dobro, sad morate ovo malo čekati dok ono renderuje. Sigurno ne znam zašto je ovako. Evo da li je renderovano. Sad bi trebalo da je to gotovo. Gotovo je sad to, ako vam se pojavi vama. Meni sad izgleda neće, ali nema veze, će da vam se pojavi. Evo, eto ga, renderovalo se, export complete, evo ga, OK. Znači sad je on eksportovan, renderovan, sa strane Aurore. A sad, možete da zatvorite vašu Auroru, da ugasite program. Yes. Hoćete da sačuvam, želim. Ajde vreme. Možda je to zato što sad snimam, ali dobro, evo ga, otvorilo se. Daću mu ime fajla. Dva puta. Neću dva puta. A ne, nije, to je sve drugo, evo JT, nek se zove kao na YouTube. Nešto tako, to je ta fora. Dobro, sad smo ga sačuvali i ugasite vaš program. Načisto. I onda sljedeći korak udjete u Camtasia Studio 8. Ili 7, nije bitno sad koju imate. Mada ne znam sad dalje baš isto na sedmici kao i ovdje, ne znam. Ali samo znam za ovu osmicu. Evo idemo. Ajde još upali se lupa Camtasia Studio 8. Ajde. Zašto neće se upali Camtasia Studio 8? Evo. Camtasia Studio 8. Camtasia Studio 8. Camtasia Studio 8. Ajde. Evo. Vjerojatno sam i danas instalirao kad sam pravio intro. Pa ja nisam registrovao, a i neću jer mi neće baš toliko trebati. Ajde. Hajde. Camtasia. Nemoj da si takva. Zašto? Aha. Evo ovdje nego nešto. Sve mi danas baguje kompjuter. Ne znam zašto. Evo
nek vam ostane samo Camtasia Studio. Povećate. Samo nisam povećao, to je problem. Eto. Sad vam fali tu intro. Samo sekund. Izvinjavam se, samo ovo moram da uradim. Dobro. Tako. Idemo. Ovako, sad uzmete vaš intro. Gde je intro? A da, evo ga. Prebacite ga ovdje na ovo belo. Onda, ili ti, ako hoćete audio, neki kao muziku da vam svira, ako hoćete prazan video ne morate, ali ako hoćete bez muzike ne morate ovo da radite, a ako hoćete, ubacite muziku. Znači uzmete iz MP3-a muziku. Ja ću da ubacim ovu što mi je sa mog intra, jer nemam baš neke muzike u kompjuteru. Onda povećate Camtasiju i prvo intro stavite u track 1. Track 1. Evo ga. Ok. Ovdje stavite 1280 na ovo prvo. Automatic 720p. Idete ok. Eto. I ovo skroz na početak stavite. Kliknite plus. Napravit će vam se track 2. Na track 2 stavite ovu muziku. Pa vidimo, predugačka je ova muzika. Malo ćemo da je skratimo. Na isto mjesto gdje je i ovaj. Dobro. Ovako. Evo. Dobro, evo je. Idemo, znači moramo da ga vratimo sve do ovoga. Do videa, do intra, evo. Dobro, uzmete ovako i približite na mjesto intra. Evo, sad je spojeno. Pa, evo, samo sekund, ispite. Evo, da čujemo to. Kako to zvuči? Ne znam sad da li čujete, evo, da još malo pojačam. Eto vidite, znači ono, i kao kad se završava, i kao se tako završi, znači dobro, evo, pa ćete ponovo da čujete. Sad će da vam baguje, a kad ga renderujete pokazat ću vam koliko treba biti. Eto, to je to. Sad idete gore ovo, produce and share. Kliknete znači na to. I otvorit će vam se ovako. Kliknite ovdje i kliknite 720p. Evo ga. Na ovo video player, ne na ono nego na ovo. Idete next. Tu sad izlubate neko ime. Moj JT intro. Eto, opet sam dao slično ime, isto kao ono. I idete, da, save private desktop, dobro. Evo, desktop. Ipak svakako ću ostavim da ga zasiguram. Ok. Save. Finish. Rendering. Renderuje projekt. Naš projekt će biti renderovan za 5 sekundi. Ok, evo sad čekate malo da vam se renderuje klip. Ovo je bre, da, intro. Intro klip. Sad čekate malo da vam se renderuje. Malo više od 5 sekundi, ali dobro. Renderovano. Pa, sad kad je renderovano, možete da uživate. Idete finish, opet. Ugasite vašu Camtasia Studio 8. Yes. Unity, ovdje neka bude moj intro. Da ga malo promenimo, da ne bude baš svugdje isto. Save. Eto, ok. Gasi se. To. Šta je ovo? Upali si internet. Dobro, to će da vam pokaže ovdje kako vam je vaš video, to nam ništa ne treba, ugasite. Pokazat ću vam ja ovdje kakav je vaš intro. Sad, onda ćete dobiti jedan ovako folder, vidite kakav je. Vidite kakav je taj folder, ovako. Evo ga, uđite u njega. I ovdje, ispod interneta, evo ovako, moj JT intro. Imat ćete ovako vaše ime i kao ovdje muzikicu, kao znak muzike. To izbacite na desktop, ovo zatvorite. Ovo ovdje, ovaj ovdje, sad folder vam više neće trebati. Obrišite ga. Ovako, evo malo bolje. Obrišemo ga.
vidite da uopšte neće da vam mogu. Evo, dokaz. Evo, još jednom pogledajte, sad da ne budem dosadan, ali evo, još jednom, znači vidite, znate, sećate se, u track 2 muzika, u track 1 sve i isplati se, vidite kako lepo izgleda. Evo ono like što smo stavili gore. Sve. Dobro. Eto, ljudi, to je bilo to što se tiče za ovaj naš kratak tutorial. To bi bilo to, znači, za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj vrlo uskoro. Zdravo!